kaThixo ngabantu abathetha ngoThixo. Jesus. Abantu abakholelwa kuThixo. Hallelujah. Abantu abavavanywe njengoKristu. Hey, Jesus. Ngoba uKristu uthi njengoba ndiviswa kabuhlungu nani niyoviswa kabuhlungu. Now ngenxa yokuba sibuvile ubuhlungu siyakwazi ukuthi simbonile. Hey, Jesus. Simbonile. Hallelujah. Funda. Kambeke dinaso nesabelo. Yebo. Kubuqaqawuli obuza kuvela. Yebo. Verse 2. Verse 2. Waluseni umhlambi kaThixo eniphakathi kwawo. Waluseni umhlambi kaThixo eniphakathi kwawo. Jesus. Ngenxa yokuba ngoku siqale saba nobungqina. Jesus. Sazi experience zonke inhlungu ezohlukile. Safunda. Oh, Sinikwa ugwinya lokuthi soluse umhlambi kaThixo. Mini sijongane, sikhuzane, sikhulisane, sinqandane. Jesus. Sibe ngabantwana bakaThixo abakumzimba omnye. Jesus. Jesus. Noba sowuzibona sowungenile sonani bakwazi abazalwane bakukhuphe. Hey, Nkosi yami. Jesus. Hallelujah. Ngoba bazalwane mawukuThixo kufanele ukuthi uunderstand ukuthi yonke lemizimba oyibonayo ihlanganiswe ebamnye. Jesus. Now imizimba ingahlangana ingangabi nazo ifunctions ezifanayo. Kodwa okuphelelayo kuyo yonke lento ukuthi uThixo angahlazeki. Hallelujah. Hallelujah. Funda. Lo msebenzi ke Ngicela uattach ukuthi ufunda ba. Ndizokwazi ukuva ukuthi siphi. to be. Okay. Lo msebenzi ke sanokuwenza kuba ninyanzelekile. Singakhonzi bazalwane ngoba sinyanzelekile. Hey. Kodwa sikhonze ngokuba sisaba uThixo kanye sifuna uThixo. Hey, Nkosi yami. Jesus. Take ndalanda kanti umfundisi umzalwane ephela beach ebethwe 12 Apostle Old Testament Old 12 Apostle Church. Now lo mzalwane lo akayanga enkonzweni Sunday bambonile enxila somewhere. Now xa enxila somewhere bambona abazalwane the following day bayomlanda. Jesus. Bamlanda bambetha safika 10 natsha phansi. Siyambuza ubethula nothi ndibethula ngaye enkonzweni. Bendingayanga enkonzweni. Now thina bazalwane asinyanzelwanga kodwa sinento ngaphakathi esikhuseleyo. Jesus. Jesus. Kukho into esiqhubayo. Hallelujah. Funda. Verse 2b. Lo msebenzi ke sanokuwenza kuba ninyanzelekile. Yes. Konke wenzeni nizimisele. Siuyenze sizimisele bazalwane. Jesus. Yonke into esiplanayo silibandla siyenze with the same idea and same vision. Sifuna ukuthi kuphumelele ngokufanayo. Jesus. 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 Hallelujah. Ideas may come different. Singenza zohlukene ngexesha lohlukile kodwa into ephumayo ibenye. Oh. Sincede moya ongcwele. Jesus. But we're like now planning Christmas kamfundisi. Jesus. We've got different bodies as planayo as preparayo. Jesus. But it doesn't mean ukuthi abantu abahleleyo they are not part of it. Jesus. But the assignment ayifani injongo yinye ukuthi usuku maliphumelele. Jesus. Jesus. Naxa siza abazalwane kwindlu kaThixo sizomnqula simnqula noma sekuthiwa kuphelile
noba sekuthiwa ngeke uphakame namhlanje kodwa ngokumkholwa. Jesus.